Bismillah. Assalamu alaikum. Hurmatlı tuğanlar, hurmatlı bizim kanalın görüşleri. Dostlar, Taştaqta bir tekto attı. Tını palvan çıkarat eken. Tekto attın turuşun tartıp azı tuğanlar. Malumatını surap bereyim. Qanday olgan attın uruğu. Oşol boyunca tuğanlar tını süylöp bersin. Biz bilen birge turup bul öspürüm dep koysak da bolot tuğanlar. Uşul attın münözlemesini alalı. Tını assalamu alaikum. Daha bir jol uçuraşalı. Tını qanday жақсы? Qanday tekto at деп қойдың ба бір сөйлесіп отқанда? Bizde bunu Жаллабатта чабылып атат, Тайбас деп ұқсаңыз керексіз. Тайбас уып қалдым, оқ отам. Ошол аттың биринчи баласының баласы болот. Биринчи баласының баласы. Не өресі Тайбастың? Азыр Тайбас қанчаға барып қалды? Где-то bir 10-ға барып қалды окшойт. 10-ға барып қалды. Өтіп 10-ға болуп қалды. Азыр эле Тайбас чабылып жүрөбү? Чабылып атат ва. Кайсы районда азыр? Базар Коргондобу? Тургаз деген акалар ошактагылар. Анан мунун ошонун баласы экендиги анык. Анык Куда каласа неме Ордоң деген ажы бар. Ошону атка кошуп неме алат. Ат ошонун баласы болот. Тайбастын баласы. Ошонун баласынан анан бул түшкөн. Бул ошондо тишин бир көрүп коелучу. Пышты деп неме кылышты. Az saylı eкен abi ya. Çok az saylı. Aldı. Mına dostlar. Dişleri. Bu жерге жақынырақ алады екен ha. Ва, пасырақ bunu енелері кішінара сәл чағырақ болған. Өзі Тайбас чоң bu. Чоң ата алар қиын чоң атпа. Қиын чоң атпа. Ва, бұл енесі де болған чоң ана сәл чағырақ болған. Тайбастың немесінен бар bu da? Benim Tayбастың Karakterlerinden var bu? Karakterler anık bölükçe açık elek. Olattın nemeleri jalları hem joğurak bunay dançak okşop ketedi. Dançak okşop ketedi mi? Moyunlara muklukta ol uzun ele bu. Ayak tartın başka tarafındırıp okşop sistem gerek ama. Bir жылы olur desen ha? O hem bu bala da bunu üretüyüz sevda kalsa. Qanday kişine manda salınıp жүрдү mü, жүрбөдү? Kışta kişine eş kulaklarına salındı. Tek olakka saldыңар? Ana ne moşo bir uyga aparat kılıp alam dese болады. Баягындай жакшы аттын уругунан издегендер, а? Жиликтери, туяктары деле жакшы. Мына тугандар. Жоошат окшойт, тыны. Жоош. Жооштугу. Чапсаң болобу? Болот. Туяктары ham андай да. Туяктан. Ошо тик туяктан экен. Туяктары ham жакшы. Туяктын айып жок экен, а? Жок. Калса туяктары жакшы. Эми ушу жакшы өзү багып эле алган адам. Кана бир тыны кой берчи, алыс, uzun. Тайбастын чуркаганын көрөлү. Тайбастын уругу. Болду тыны, болду. Тарбиясы кандай келген экен аз көрөлү. Тарбиясы кандай болду эми тыны бул? Тарбия жакшы эле ака. Жакшы берилдиби тарбия? Эми муга да тарбия керек. Буроосун көрсөтчү. Буроосун, жылоосун баардыгын бир неме кылчы, айландырчы. Чүдө. Бияка. Болду. Такага жоош, а? Жоош такага. Эми баасын айтасың, Тайбастын уругу кайманаты Тайбасы болду эле? Ооба, эми Тайбас не билелер деп Тайбасты эле койду. Кайтчы? 280. 280 миң сом, а? Үйүл көргөн эмес. Жок, үйдү койлу. Койлу. Каллалары да как бирок, кочкортун жок нелери жакшы башка. Мына тугандар 280 миң сомго бааланып, бул аттын мүнөзөмөсүн силерге айттык тугандар. Чалып калган сүйлөш өзүңүздөрдүн колуңуздарда тугандар. Содуңа береке болсун. Тыны базарыңга берсин, а? Бастырып койгон бияка. Арка жагынан бир көрсөтүп коелу.